le ngai thatu ten zawan chi bai ta kule tu chung kontena chuan FIFA World Cup chung chang pok an ron nei le dona semi final match pani te thirlet na kan nei don ani channel danga chuan thirlet hi kan ngai thadu chuk toina rin oma ama ero chu kan channel lama hin kan ti chok ve le dona in khel nu tung so Argentina le England in khel kha thirlet na kan nei ma sadon ani sapram chanchin bular the athletic chuan hetiang hian ziaka Messi hi khovel footballer to song songa chapera ni ti hi ipom lawani chuan engin nge mo ingai dan chu so son thei to chuangang le ti in aziaka Lionel Messi ro puina ma England an tham ral ti in soita ila min pom pui tuin thanemang it's coming home ani le thei tari lova football in run aloi don thei tari lawani England player te an run an kir don tunga friends nen pathum nani anin chu potang nilai ni zana World Cup semi final in khela hian Argentina chuan 2-1 in England an hlea Women World Cup knockout stage match tanga anti ang thoin hun top nai to lama fans te tin thin ti phurang chi in Argentina an comeback England tan Anthony Gordon chuan goal ma shwaya khunga he goal hi England tan chuan an hlim na vor to an hlim na san lai berani Argentina in na takin an norzuya Enzo Fernandez te Lautaro Martinez en goal an khunga Lionel Messi siam sak ve ve ni in khela zo me chuan England an chaklova Argentina an chak minglang sarbero kumsom thum pakomi Lionel Messi ani Three Lions te mingle man pho England hi world champion in khel tur in khel ni thei turangai an ni awangin tran tu an thanema chuti rualin team le lam Argentina hi world champion lion ni pok awangin he in khel hian ngai bena lo ram pani in thon tu lui ngai nom tak tak an lo nei to pok awangin team pani in khel turin ngai ven a hloa semi final bo ro khot takani England boss German patal Thomas Tuchel maktak main Spensu Nico O'Reilly aya bulatran tira Bukayo Saka le noni badio kete nei chungin wingara Morgan Rogers su bulatran tirte khat poka Argentina boss Lionel Scaloni bultran regular tak Rodrigo Di Paul chu bencha ada khel manglo Guiliano Simeone chu khel bultran turin alu tira England in Messi tal tamna alai an bordon ti achianga Scaloni na player ngai te ringot lovin winger pa ngai manga English player te po chu atung ni in alang team pahni aning khelta a base angin game class sang tak mu tura omlova fola tama an raf bok England le Argentina ten an game ro man angin an khel chuak theilova hei hi coach pahni te ro puina takpo ani golut lovin chollo kan manga game moi base tur mu tura omlova game shimro a engam hu nom pian thunga tharum atam hle thung Saka ayalut Morgan Rogers ball pek tu samchu Barcelona player thar Newcastle United tana parvul Anthony Gordon chon gola achantira Atlanta Stadium in khel n2 England fans te an sapatala Mizoram klikin WhatsApp status baka tukvera out home ariringa cable TV n2 tenno out tek nuwa Z5 apps mangte creek file application danga n2 te an outwal vele chot England in minutes somnga pagana thatkin goal paswayan khunga ma se hi an tlak chet in tranna ti na soithai England minglema Three Lions wa ni ma se sakei bak nei real tram kho sakin an kho salova an ming hi Argentina lamin atakin anron nun chua pui tunga goal an khung nuwa doi o an chua tlar hnung chi an ngai tu ani ber Thomas Tuchel naute an bet chui thapa Argentina lamin anathei angberin goal an nor tunga Lionel Messi po alaya dan chepin umma se right wing a in sona Inter Miami tlarma moitu Ballon d'Or tumre dongto Lionel Messi hi tlarma veilam sira umpian atnok zok Lionel Messi munom tela Argentina lau thong tul tunga ben chatanga lutir Nico Gonzalez an sipur su theina rem chang nei ma se England goalkeeper Jordan Pickford chon adang thatat Liverpool midfielder Alexis McAllister po avan ni Zana Nilova. We takin po sa tau pera ma se tom vedu lo Argentina tan England in dan rang thai ni heklo le. Minute somret pangana Lionel Messi siam sakchu Enzo Fernandez an box po na trangin moizet in gola achantira. He goal lu ma hian Enzo Fernandez on tratakin long shot anay to a Jordan Pickford chun lo nam overa.
English midfielder ang maya England lama khel Chelsea captain Enzo Fernandez ang ngala Argentina tan atangkai kluk setin England tan anok sak chuti ruale ro chuan Enzo Fernandez si first half a bolom lova Anderson angok lui kha kat amulova kha game makana van nei tak zeta khalaya angok luya khan FIFA loss of the game atang chuan kat mungai turanga innima se match referee in kat apor miau lo awangin anua chuan England tan tra na khen tu ni in tuk tan na goal ron khung England fans tam takin final lu an lom tran to a ma se hunala top lo ti Enzo mangin create ti ran ni a minute som kwa liam to a tam takin extra time khel aning ei don to an ngai ma se Argentina in minute som thung dang khel le an du to lova hun pek bel minute ni na Lionel Messi ball cross lu chalu tuk chu Lautaro Martinez ana tau lu ta thom chu ring tak ani e gola lu ma hian Lionel Messi hian bola chu sakna lama box chunga Spence ke chu arap ngei ni in alanga maktak mai in replay a alang lova var po ron ani heklo Lionel Messi in akevelam an veng ne to ti asheta wangin Spence akevelama ball cross tu lovin dinglama bum zeu nuwa akedinglam bangin a cross data John Stones khum chi a cross in Lautaro Martinez son gola achantira Lautaro Martinez tan he goal hi ahlua achan chu he mezana a goal but pun hi apa le sak me in anupui fanau te achung ten inke amunan en boka wangin inkel topa amit tuyat la hial referee minute sari pek del ma se England tan sipur su ta huna tolova Messi ro puina ma Three Lions an tham rala Argentina chona zonin World Cup final an luta mitam takin World Cup sang ni som ni pa ni final rematch bu be se ma se friends in semi-final in elna an mangtra a Argentina ero final an luta a Spain in an lo muaka July ni som pakwa pathian ni zana world champion ni anin chu don Harry Kane England striker chuan he tiang hian asoya hun enga machen chu Messi ka kandang chat theya ma se bolan chanto kha chuan khove bola chanto kha chuan khovela player lo umber an nei awangin kanta na har sa thin Messi hian khovela footballer thaber zinga aning Asia kai chan a pholanga ni ti in asoi Lionel Messi chuan he tiang hian asoya thil khendan ka amak so kani World Cup tran ma atang khan kan team a hian rin na kan mat chata semi final lutin rin kai zinga kan tel hi kan be se sa ani tuna chuan final kan lut le ta aro pui to ti in asoi Thomas Tuchel England coach chuan he tiang hian soin kan khel thatok lova kha wang khan gol khung nuwa tek 5 mang turin tutuk na kan siam gol kan khung khan substitution kan na siam ni lova Argentina ball cross de chance de ka an nga ma to awangin substitution kan siama player ko kan thak dam lam ta ani coach kan ni angin mo purtu kan ni a dei sei anga thila kal lo chuan soi sela ol khop mai a mor kan bok lek ani kha tun hi tournament pui thiolet na hun ni poimo thiolet na hun ni po in ka shelo ti in Thomas Tuchel chuan asuya zona chandana afim kur le Argentina coach Lionel Scaloni chuan hetiang hian asoya soi tur reng ka shelo kan ram tan hun dum bi ani a kan mi puite kan mi puite tan zan chin chiat tlak ani ka player ten be seina min siam sak fo dan kha ka soi to a zanin thil thleng kha en ula soi fia thiam po har sa zok ti in Scaloni hian asoya aro pui thota chapona min ngai sak lo ta ula ani tur ang in thil kan ti a kan fans ten de na chang turin min puya an chunga po lom thu kan soi ni ti in asoya Mika Richards England International BBC spokesperson John Heting asoya Argentina chuan Messi an ya khovela footballer ro pui beran kola apoi mo ber chu kun poi mo in lar ani Jude Bellingham le Harry Kane ten they say na sang tak kan thil lain Lionel Messi lo langa e bang hian football lal party in kan soi theng ti na soi Lionel Messi na voi khatman England ma chuna som thum pa komi forward hian ball khung lo ma se assist voi ni anei awangin kumin World Cup assist voi ni anei ta a
Lionel Messi hian World Cup khel mek a assist nga ber Michael Olise voi nga assist tu chu assist pakat china phak lova top scorer ani mek tung Kylian Mbappe nen golden veven kung tua ma se assist voi lian e wangin golden boot tong theidin na atinga Lionel Messi hian tun World Cup a record a siam nuala goal som ni pat at kung to in FIFA World Cup a goal kung number record achela goal som ni kung tu Kylian Mbappe a om ve a wangin adin hunero a him lo tung Inter Miami forward hian World Cup pe som chung a zona goal kungin World Cup a match zona goal kung rei berani a World Cup a assist nga berani bok Lionel Messi hian England lak assist voi hi an nei che kan World Cup a 38 goal tur assist chum som pa hi an nei na che ni in World Cup a assist nga ber record a cheng sa chu ama bokin ama record hi a khum le ta ani chuti ruale ro chuan golden boot top scorer henan lan thin le tun din huna dong thei turin chance traviau ma se England lamin France semi final third place match an la in ma chon dona wangin semi final na chaklo pahni te hi he match hian Kylian Mbappe an goal a khung chuan emo assist anei tam zo ani chuan Kylian Mbappe zokin adong thei thung ani England rama football tu nei tu sang ber chu Football Association FA an ni a Argentina laka an tlom hua Thomas Tuchel ban tumna an nei lo ni in khothlang media ten an siak German manager hian Euro sang ni som ni pariata Three Lions a en kol chun zom thei don ani England in kum sang khat sakwa som lu paruk hua avoi khatnan final lu anin be se ya Argentina laka 1-0 ma shwai ma se Lionel Messi le a thian ten chu anin an le thalani ka January sang ni som ni panga khan England in Thomas Tuchel hi thasom pariata tan contract an sia puya an ma chop lien ber chu World Cup champion ni in kumin February tha khan kum ni atan contract an pot sei le bok Football Association Chief Executive Mark Bullingham chuan kan tumram kan hnaya ari runat thak le Thomas Tuchel le player ten thei to kan chua tun in elna kha icon squad coach le staff te kha an thok rim thei lawang an chunga lom thu ka soya a hmuna troi om tu le kan rama thop tu mi pui ta chunga lom thu ka soi bok ani ti in asoya ban lam asoi lang e lo in khelbana Thomas Tuchel chuan kan contract nei sa angin Euro Championship chu kan mual nge ya kan khelang hun harasa tak kan to mek awangin ma thlir thui tak nei ri harasa chungin malam pan zel kan tuma chaklo uwangin lunghur viau ma ila semi final kan thenga football ram ro pui thanem takin semi final an thenglo kan thlen chin hi lo tinna ani pha ani ti in asoya e in khel le abe bo ma soi neu neu turatama chutu rual ero chuan mitam takina FIFA World Cup kumin bi ka an soi sel na ber chu referee ten Argentina le Lionel Messi an tran big lu tu ti ani e in khel hetiang anga FIFA ina he in khel chungchang a kan stam tak ten an tran big tia an soi chan langsar tak taka first half a fall nga mai Simonian card a mumia lo te kha amak thota kha khan in khela danglam na satak athen ani chuti rual chon England tran tu tam tak chuan Thomas Tuchel a doi wang ani ti in an soi vele boka kha ero ngai dan a in anglo thei viau thungang